Asante sana. Kwa majina naitwa James Wanjohi Njoroge, mbunge mtarajiwa wa eneo la Kabete constituency, na siku ya leo tunashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ameangaza jua nzuri. Kulikuwa na mvua jana, leo weather iko nzuri sana, kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Leo we are expecting His Excellency the 4th Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua Gitungati 001. Na nasikia nimefurahi sana kwa sababu His Excellency amepitia mambo mengi sana. He is my role model in perseverance and people wenye wanajua hata wakipitia jua, mvua na miporomoko wanatumaini ya kwamba watashinda. He is coming to Kabete. This is historical. I mean, hii ni kitu ambayo watu wote wa Kabete tunafurahia because Kabete is officially a DCP zone. Tulikuwa tumesikia jana ya kwamba kuna waheshimiwa ambao walipatiana pesa. Kuna vijana 100 walitolewa kwa eneo langu la Nyatuna Ward. Watatu walikuwa viongozi wakapewa kila mtu 5,000, wao wengine kila mtu wakapewa shilingi 500. Na wamekuja usiku saa 3 saa 4 ya usiku. Wamesema wao hawataki kutumika lakini pesa wamekula. Na saa hii huko wanangojea His Excellency Rigathi Gachagua. Walikuwa wameambiwa ati His Excellency akifika waanze kumshout down. I want to condemn such characters. Na niambie wale viongozi ambao wako kwa serikali, wacheni kutumia vijana mkiwapatia jina kama goons. Goons is not a professionalism. Let us open security companies if you need security and give those people ajira. The other thing I want to say leo ni kwamba His Excellency akija Kabete, this is mahali ambapo it's the best and the biggest eggs market in East and Central Africa. Mayai imejaa Kabete. Kabete people are hardworking. Kabete people are great people. And they are all saying tumechoka na maisha ambayo tunaendelea kuishi kama wananchi wa Kenya. We want a better life for our children. Kabete for instance, hatuna hata waleo soko. Since I was born, Wangigi market is the same way it was. But unfortunately, we are all aware that there was 400 million Kenya shillings zenye zilipewa by the national government zikapewa Kabete. Up to date, hatujui hizo pesa ziko wapi. We want accountability. We want people that respect the money from wananchi. The other thing in Kabete yenye inatusumbua kichwa sana na tunasikia roho zetu hazina amani. We don't have accountability. Hakuna vile wewe utakuwa ndiye chairman wa CDF, wewe ndiye una factory ya rangi, wewe ndiye una factory ya kwenye mawe zinakatwa, wewe ndiye architect, wewe ndiye contractor, through proxies. Watu wa Kabete sio wajinga bwana. Let us respect. Uwezi sema ati unajenga shule, unakuja unapaka rangi, unajenga gate, unasema ati imetumia 3 million. It is very sad. So all we are saying in Kabete, we are DCP, tunasikiza ground. Sisi hatutaki maneno ya kuambiwa hatutaki kelele. Na wale watu wote ambao wanataka na wamepanga kuintimidate Rigathi Gachagua pale Kabete, ole wenyu. Nimesema jana na nitarudia. Ukipewa 500 na mheshimiwa uende uambiwe shika hii mawe, shika hii mbao, enda ukapige uvunje gari ya Rigathi Gachagua. Piga Rigathi Gachagua mawe, sio Kabete. Maana kama unatumwa Kabete, uambie mwenye anakutuma asikupatie 1,000, akupatie mpaka pesa ya hospitali. Na ukumbuke SHA haifanyi, kwa hivyo akupe pesa nzuri ya hospitali, kwa sababu we cannot wait and stand as bystanders tuone ati mkiintimidate our hero, our leader, His Excellency the King of Mulima and the King of Kenya, Rigathi Gachagua. Thank you. Thank you. Ngai urathime Regina mutumia wake, urathime ciana ciake, umugitire agithii bururi kuria guothe agitumagirwo mikora
maharaganagĩre njĩra matikana mũtihie matikana muonie ũru. Ngai ũgitĩre kĩrĩma ũgitĩre rũrĩrĩ ũgitĩre bũrũri wa Kenya na tuohore na mĩnyororo yothe Ngai ya thirikari ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya ona twacokia ngatho. Kabla niongee itanaria nĩnjũĩ atĩ Rigiji nĩarĩ mũciĩ nĩarĩ mũtumia na athiaga na mũtumia wake nginya kanitha. Andũ a Ngigĩ His Excellency Rigiji atumia arĩa matongoragia thoko ĩno na andũ arĩa mendagia matumbĩ nĩ manjĩrire itanaria wambe ũnengerwo marigũ ũtwarĩre nyina wa twana. Marigũ njathi nengera na marigũ nĩ mathiĩ na mbere gũkuhĩria ngĩthiĩ na mbere na matumbĩ na indo iria ciothe tũrĩanĩte. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ nĩ mũranjigua? Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ nĩ tũthĩnĩkĩte mũno. His Excellency thoko ĩno ũrona wĩ thutha waku nĩyo ndokaga rĩrĩa ndarĩ na tharĩ. Thoko ĩno ya Ngigĩ ĩthiĩte na mbere ĩgakũra, wa Ngigĩ ĩkaneneha, no thoko ĩno ndĩnenehaga. His Excellency nĩ kwaheanirwo 400 million cia gũthondeka thoko ĩno. Nĩguo katiguo nĩ ndaria ma ndĩaria ũhoro wa ma. His Excellency mbeca icio tũtiũĩ kũrĩa ciathire ma ya Ngai. Twakuoya tondũ nĩ tũĩ nĩũroya thirikari ĩno ũtũteithio wa kĩrĩa andũ a Ngigĩ thoko ya ngoroba tondũ ona thoko ĩno ndĩrĩ maĩ. Nĩguo katiguo andũ a Ngigĩ thoko ĩna maĩ. His Excellency gũkũ Kabete thukuru yakagwo rangi ngĩti ĩkerwo nĩ mirioni 3. Ithuĩ andũ a Ngigĩ tũrĩ andũ acanoku na nĩ twarehwo kuohana. Nĩguo katiguo nĩ ndaria ma. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ Kabete nĩ mũranjigua? Ndamũhe gĩthũri gĩkĩ gĩa kwamũrĩragĩre haha. Ndĩrenda mũrĩragĩre haha nĩkĩo ndĩrahingũrire cukuru His Excellency. Cukuru ĩno ĩretwo Wanjohi Training Technical Institute. Ciana irathoma bure, tũrathomithia barista kothi ya ngiri 7 tech bure. Na ciana ciothe nĩ iraregister na 1,000, no ciana cia orphans na disabled matirarĩha. Tũhingũrĩte wondi ciothe 5 cia Kabete. Yuthi nĩ tũrokire na tũrahingũra sports. Nĩ mũrathakire boxing, nĩ mũrathakire pool table. Rĩu atumia nĩ mararegister His Excellency. Tũhingũrĩte ofici itũ haha ya andũ a kĩama kĩa DCP. Mũtumia wothe wĩ Kabete na mena ngurubu nĩgetha tũma-empower. No ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria atĩ kuma ũmũthĩ atĩ kuma rĩ I am serving a notice atĩ ndĩrekĩra kĩ gũkũ Kabete gũtirĩ mũndũ ũkahutia Rigiji. Nĩguo katiguo hwaĩ-inĩ maraira magĩtwenderia guoya nĩguo atĩ nĩ megũtũma andũ kuma na gũkũ Kĩamba atĩ na gũkũ ithuĩ andũ arĩa tũtendagĩria guoya nĩ tũgũagũaga. Atĩrĩrĩ Rigiji amefika hajafika? Amefika hajafika? His Excellency kwĩna mwanake ũmwe wa Cuba maratwarirwo ngũriba ma Ngai nĩ gũkua arakuaga akĩhũrwo atĩtwo atĩ nguni. Kuma ũmũthĩ nĩ twarega gũkuagwo. Mau matumbĩ nĩ maneanwo. Nĩ thengiũ mũno thoko ya Ngigĩ. Ngai tũhũrĩrwo. Nĩ thengiũ mũno atumia wa Njambi. Nĩ thengiũ mũno mwĩna Shiro na ngurubu yaku. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ andũ a Kabete nĩ twarega gũkuagwo ta nguni tũgathiĩ gũikia mahiga. Na kuma ũmũthĩ tũtigaikĩria DCP ka Rigiji mahiga. I am also saying from today, nĩ mũranjigua? Ithuĩ gũkũ Kabete tũraiga chamani warembo na vijana na wanaume na moria mĩgandi wa Gacagua okaga gũkũ kaingĩ. Ndĩmwetaga kaingĩ. Aokaga gũkũ. Thank you. Harambee. Asante. Tuko na mwingine anataka kiti ya mbunge, anaitwa Victor Karomo. Andũ aitũ murega rege, mimi ndio Karomo na tumefika leo Wangige. Andũ aitũ ndĩna ciũria ithatũ ndĩmũrie. Nĩ nyamũ ũtũmire wa macukuru endie kĩwanja gitũ harĩa Sura na kĩwanja gitũ haha Kabete kĩa affordable housing. Tinyuĩ
nenye moto miamo sukura taiga tarigane tiniwe modo suwa moro turada tomo inokia tomere yari agitaro tomo kameri moro Jenzi tuko kadi asante tuchukue kura tukuje tukuze wamashukuru. Thank you. Karamo anatosha toshi. Thank you. Asanteni. Tuko na wakili Yvonne Waweru, Madam Yvonne Waweru. Bas. Harambee. Watu ya Kabete nimefika hapa kutaka kujua kama mmekubaliana na mimi tufukuze Kasongo aende nyumbani. Huyu Kasongo nani aliua watoto wa Janzi? Nani alisema vijana wapigwa risasi ya mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Nani ameharibu ukulima? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo aende. Adwanyoba ito. Dani itaroga dhalimo komereria mateke. Modo uria tutangite muno akanyarira rorere akamena Mugikuyu akamuta ndoito wira agamukia biashara akawanga uria konina nyumba yake kwa Mobi aliyekandagalie. Shida kubwa tumepata. Wewe vuvuzela ngoja kidogo ndio tuelewane. Tafadhali watu vuvuzela ngoja kidogo. Shida nimepata kubwa. Huyu Kasongo akimaliza watu ya Mlima Kenya ni wasaliti wa jamii yetu. Wale watu wa hapa nyumbani wanashikana na Kasongo kumaliza Mkikuyu. Na huyu mjumbe wanyu wa Machukuru ni msaliti wa jamii yetu. Wamachukuru aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Leo huyu wa Machukuru alikuwa ametuma vijana hapa ati wakuja wapiga kina mama, ati wapiga watoto. Mimi nauliza wa Machukuru, wewe Kimani Ichung'wah, mbona mnatumiwa na Ruto kupiganisha Wakikuyu alafu Ruto anazichekelea? Mimi naomba vijana wetu wa Kikuyu msikubali kutumika kupiga Mkikuyu mwenzako. Sisi ni kitu kimoja kama jamii. Leguado ito maya kaida magaida Ruto arathara Machukuru na Ichung'wah na Kawajiko twasanyage kwa mahori Gikuyu mutigetekere mukahora Mugikuyu mwenzako ucio ni mwaranyukwa ni mwana wanyukwa rekei twende muda nyumba nitokwendana anakada magaida ona mukendaga mbeca mukahaya mbeca na Ichung'wah na wa Machukuru ohora mwaranyukwa kana hora mwana wanyukwa ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe twĩ bamĩrĩ ĩmwe ya Mũgĩkũyũ na no nginya tũnyitane tũtiganirwo nĩ Ruto nĩguo. Harambee! Tuko na operation inaitwa Fagia ya kufagia watu wote. Nikisema harambee nasema fagia. Harambee! Wasaliti wote UDA, Wilbaro, wa Machukuru, wa Makeki, Kimani Ichung'wah, Sapurano na Kasongo. Harambee! Adwa Kabete. Ngoja kidogo vuvuzela ngoja kidogo vuvuzela tafadhali. Wewe vuvuzela ngoja. Reketwaria na dwa toiguithanie ndamũthaitha please ndamũthaitha andũ a vuvuzela mutige maũndũ macio mũrĩ namo. Harambee! Andũ aitũ tuonire thĩna nĩ gũthiĩ ũhiki na ngari ene
twakinya rũĩ tũkĩrũtume nĩguo rĩu nĩtũrathonekia ngari itũ kĩama gitũ kĩa rũrĩrĩ mwegitũ witũ ngoi itũ kĩa DC. Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP.